Pois, así para comezar con algo ligeiriño despois da comida, pois hai un historiador da India, Ranajit Guha, que estudou as rebelións dos campesiños na India no século XVIII e XIX. Cando estaba estudando isto, unha cousa curiosa, que alrededor da rebelión campesina construíanse dous códigos. Un colonial, que lidera a rebelión en termos de crime, en termos de desviación social, en termos de desorden moral, de peligro religioso, un código de rebelión. Claro, atopábase que o código do crime, o código colonial, era moito máis accesible. Cada rexistro histórico que chegaba viña dende ese tipo de rexistro institucional. Entón, bueno, isto non ten nada que ver co Congreso, soltivos aquí a chapa, pero tamén, o sea, vemos agora a memoria do noso colectivo. Que pasa cando o arquivo que nos chega é un diagnóstico nunha institución psiquiátrica, cando que nos chega é unha testemunha dunha terapia de conversión religiosa, como as que siga habendo agora, pois que hai que facer esa inversión de código, de moverse do código da desviación social a un código de rebelión. Entón, un pouco nesta liña, tamén traemos a xente que militou ou que participa no activismo en distintos colectivos. Temos aquí temos aquí a dous colectivos. Temos a Maribolleras Precarias, que veñen Pablo Andrade e Rubén Centeno, tamén cun enfoque moi anticolonial, un enfoque máis internacionalista, un enfoque, pois, dende a esquerda. E temos tamén a Suso Moiños, que na mesma esfera de internacionalismo pois traduciu textos do galego esperanto, por exemplo, que actualmente doutorándose na Universidade de Palma. Pero eles van saber indicarvos moito mellor a historia das súas accións, dos seus colectivos, así que deixo-vos con eles. E xa está. Hola a todas e todos. Cando preparei esta palestra ou conversa convosco, pensei que sería o que vos podería levar ou traer. Pensei un pouquiño do punto de vista persoal, é dicir, o que vos vou mostrar, o que eu vivín, durante os anos que estive no colectivo, que foron moitos, no colectivo gay de Compostela. Veremos primeiro unha introdución, despois a historia breve do CGC, como lle chamábamos nós, que facíamos, e as conclusións que non están, que gustaríame velas un pouco convosco. Darei vos tamén a miña opinión persoal, non? Entón, escollen esta foto porque me parecía moi simpática, o contexto en que se desenvolve, o contexto histórico do que imos falar, a Xunta da Galiza gobernada por Fraga Iribarne, do PP, como sabemos era un ministro que continuou desde a época franquista, o goberno español de Felipe González até o 96 e a partir de aí de Aznar até o 2000, e tamén dase unha circunstancia que tamén eu penso que tivo bastante importancia, que é o inicio do capitalismo no leste de Europa, o fin do capitalismo de Estado, o inicio do capitalismo salvaxe. Iso introduciu unha serie de condicionantes e de maneiras de volver, eu creo, de volver a un mesmo a realidade do propio país. Entón, o CHC, fúndase en novembro do 89 e, polo tanto, era o colectivo homosexual de Compostela. Eu chego ao colectivo no 91. No 92 mudamos de nome. Pasamos a chamarnos colectivo Gay de Compostela.
Pode parecer unha mudanza sen significado, pero penso que sí que a ten, porque deixamos un termo ligado, sobre todo, pois a ciencia, a psicanálise, a antropoloxía, e comezamos máis tradicional, e comezamos a utilizar gai. Ademais, galeguizado, non? Entre o 92 e o 94 tiveron lugar as principais accións reivindicativas. Escollín as que a mí me pareceron máis interesantes ou máis impresionantes, non? Entre o 28 e 29 de abril desenvolvemos a Asamblea da COFLE, da organización en que estábamos, non? Que tamén marcou, foi un marco na nosa historia. E despois voume de Compostela, máis adiante, mantendo o contacto xa no final da década. Ben, que facíamos no colectivo Gai de Compostela? Pois pertencíamos a COFLE, que é un nome fácil de lembrar, se nos lembramos dos almorzos de cada día. Coordenadora de Frontes de Liberación Homosexual do Estado español. Estes son os grupos do 91. Despois foron variando moito. Temos, na Galiza estamos nós, despois está no País Vasco e Navarra EGAM, Euskal Herriko Gai Askapen Mugimendua. En Cataluña está unha asociación básica que é o Front de Alliberament Gai de Cataluña. Temos a Asociación Landa en Valencia, en Ávila, en Segovia, en Canarias, Murcia. E despois temos en Madrid o COGAM. COGAM era o colectivo gai de Madrid, que despois tivo unha cisón, deu así unha pequena virada dentro da esquerda. Houve unha cisón entre aqueles que eran máis a esquerda, aqueles que eran máis ao centro. E o COGAM tivo un fillo, por así dicirlo, unha filla que é a Radical Gai. A Radical Gai, na historia do movimento LGBT no Estado español, é básica. E agora vos direi por qué, porque nela militaba xente como Paco Vidarte, trouxemos 2 libros del, este fixo con Ricardo Llamas. Ética Marica creo que é esencial. Agora lín algo, non, do que están dicindo agora esa xente, din que foron a primeira asociación queer do Estado español. Ben, eu penso que é un pouco centralismo demais. Non poden evitalo, porque hai grupos que eu penso que xa mostraban, non tiñamos filósofos, mas si mostraban un claro posicionamento, non? Ben, un momentiño. Ben, se vemos, despois mostrovos a páxina cale. Se vemos o número 1 de Somos, o 2, de Somos, que era o principal boletín que facíamos. Temos no final desculpade isto porque foi un problema de desaxuste de sistemas entre o meu e o daqui. Están todos aquí, sí? Coordinadora de Frontes de Liberación Homosexual Español, temos EGAM de Euskadi, COGLES de Salamanca, Colectivo Lambda de Valencia, No te prives de Murcia, Colectivo Gai de Ávila, o COGAM, do que vos acabo de falar de Madrid, el Front de Alliberament Gai de Cataluña, Identidad Homosexual,
Tenerife, aínda como homosexual. Jogal de Albacete. E despois menciónase fora da Cofle, en fin, aparecen tres grupos, pero o principal é o Casal Lambda de Barcelona, que tamén é esencial dentro da historia do movimento LGBT no Estado. Ben, entón, este un poquinho. Vale, ok. Agora sí, se me pode. Ben, entón, voltamos aquí. Que facíamos no colectivo? Como recibíamos as persoas no colectivo de Compostela? Pois estamos nunha era pre-internet. Só no final dos 90 é que comezaron a haber... Na metade comezou a haber xente que xa utilizaba computadores e no final é que comezou a internet, non? Pero dunha maneira moi difícil, non? De encontrar e non todo o mundo tiña acceso. Tiñamos un apartado de correos, 191 moi fácil de lembrar, entón recibíamos cartas de persoas de todo tipo, que dicir, de todo tipo dentro do espectro que podedes imaginar. Recibíamos sobre todo de homes gais, de bisexuais e tamén de trans, non? Mas si de lésbicas que sí que contactaban connosco. Tiñamos tamén autocolantes que pegábamos por toda a cidade, tamén con o noso apartado de correos. Despois había xente que aparecía no local e había unha posibilidade que era combinarmos no bar Rúa Nova. Entón, facíamolo, primeiro puñámonos de acordo por carta e aparecíamos, por exemplo, dicíamos, apareceremos co país debaixo do brazo. O xornal El País, entrábamos así para agardar o anonimato da persoa. Entón, entrábamos co país, así, dábamos unha ollada, unha panorámica, e se alguén realmente se nos quedaba a ollar así de unha maneira moi fixa, pois posiblemente era a persoa que quería contactar connosco. Tiñamos varias publicacións. A primeira é Somos, que era o principal órgano do CGC. Lembrome de facelo na casa con recortes, facendo, pois iso, unha composición con cola, non? Despois fotocopiábamos. Mais adiante xa chegaron os computadores. Do 91 ao 97. Téndelo aquí, no Consello da Cultura Galega. Está todo digitalizado. Eu dei os meus exemplares ao colectivo de lésbicas de Vigo. Nos mesmas, grazas. Elas yo levaron aí, pero debían de xa ter os exemplares doados por Buxan, por Joan Buxan. Entón, de todas as maneiras, xa os teñen aí de sobra, xa incluso repetidos. Entón, temos todos os números, podedes velos, vale a pena, porque dar unha ollada e buscades Somos, Consello da Cultura Galega e os tendes. Perdón. Sí. Voces de Compostela aparece moito máis tarde, é unha folla voante que se repartía máis facilmente, non? Porque xa non implicaba comprar, vender, colocar ali no lugar visível o colectivo, o boletín do colectivo Somos, senón que o podías deixar nunha esquina, se che deixaba a persoa que levase o bar e ali estaba. E por último, fixemos unha cousa, nos últimos 2 números de Somos xa aparece unha inquietude por escribir artigos académicos, ou máis ou menos académicos. Entón, fixemos un truco que foi crear unha asociación cultural paralela a nós,
que se chamaba Asociación Sociocultural Eduardo Blanco Amor. Para así podermos receber subvencións da Xunta. E grazas ás subvencións publicamos os número 1 e 2 de Fluxos, Anuario Galego de Estudos Gais e Lésbicos. En fin, está desde Carlos Callón, Carlos Valcárcel, e incluso mesmo no segundo, no número 2, non houbo máis, Beatriz Jimeno, que tamén é moi importante como pensadora do movimento en todo o Estado. Entón, regresamos... aquí. Ben, vamos rápido. Campaña de apostasía. Que máis cosa facíamos? Unha campaña de apostasía. Evidentemente, como estábamos na COFLE, organizábamos moi ben. Había moitas máis ideas, tiñamos máis capacidade de facer cousas, coordinándonos en todo o Estado. Entón, se vemos o Somos 7, aí xa vos podo explicar absolutamente, explicavos case todo o número, fala sobre a apostasía. Eu fíxeno, coa característica, sempre o digo porque é simpático, eu chamome Xesús de Nazaré no carné. O resto, como ia o formulario da apostasía, podedes imaginar, non? Poña renuncia á fe católica. Entón, tiven que fotocopialo e leválo a diocese de Vigo. No, primeiro a diocese de Vigo, presentei original, despois levei unha fotocopia co selo, co carimbo da diocese, á igrexa onde me batizaron. Entón, ali si xa o puxeron ali no libro de bautismo. Non recibín unha confirmación que me dixese que... Isto sí que tamén me parece bastante importante de lembrar. Houve unha campaña contra Renfe. En 1994 filtrase un código interno de incidencias da Renfe que proíbe a presenza nas estacións de gays e outras persoas consideradas grupos de risco. Aquí pon, este recorte de Somos, e di, delincuentes comuns, así como drogaditos, mendigos, homosexuais, prostitutas, obxectores, vagamundos, punkis, entre outros, como grupos de risco. Lembrome que os sectores naquela altura, claro. En lugar de os sectores, se trocamos os sectores por xudeus, temos unha lei moi similar na Alemanha nazi. Entón, fixemos, a COFLE chama a mobilización e pede a dimisión de Mercé Sada, que é a presidenta da Renfe. Viaxamos apoiados con outros grupos dos mencionados aquí en tren de Santiago a Padrón como protesta sen pagar e despois ao final algúns chamamos a prensa para que viñeran, era domingo, non veu ninguén, pero si fomos expulsos do tren e identificados pola policía. Despois, outra cousa que aconteceu foi o temario do Doga que nos rompeu a cabeza. En 1992, nun temario do concurso público, nas oposicións, lemos con asombro o tema 26. Tema 26, desviacións sexuais, cromosopatías. En desviacións sexuais entramos nós, homosexualidade, outras anomalías, prevención, técnicas de desinhibición e extinción. Vale, entón, coa axuda do Colexio Oficial de Psicólogos de Galiza, acudimos a José Cora, valedor do povo, que aceitanos a queixa e deixa o tema 26 desta maneira, que tampouco nos gustou, desviacións sexuais, cromosopatías, prevención e tratamento. É dicir, tampouco, non sei, que fixo, que remendo fixo aí. Pero foi unha cousa, en fin, eran frecos que quedaban. Bueno, que quitó la extinción, que ya es bastante. Sí, que xa foi bastante. Era lo dramático. Era o dramático, sí.
Depois facíamos manifes, festas, tertulias, organizábamos tertulias en cafeterías da cidade, facíamos festa de Entroido. E o maior evento era a Manifa, e posterior festa do 28 de xuño, que preparábamos xunto con a AM, coa Asociación Galega da Muller, co colectivo de lesbianas independentes Nosotras Tal Como Somos, que aparecen aí, Pilar e a súa moza de entón, ou máis adiante Boga, Bolleras de Galicia, pero elas ao final dicían que non era Bolleras de Galicia, bueno, en fin, Boga, que foi o colectivo que despois veu. Apoiaban, asistían á manifestación o Bloque e a CNT. E basta. máis nada. Que consignas berrábamos? Pareceme que era interesante. Detrás das persianas tamén hai lesbianas, detrás dos balcóns tamén hai maricóns. Non estamos todas, non estamos contentos, faltan as lesbianas dos conventos. Non estamos todas, eu xa o sei, faltan os maricas do Opus Dei. Non estamos todas, eu xa o sabía, faltan o Rajoy e o Romai Becaría. Se a Igrexa te ataca, apostata. Ben, sobre a foto, este rapaz que aparece aquí, que o tendes entre vós tamén, non vou sinalar, aquí no público, el está pois, facendo ondear un pouco a bandeira das cores que foron diminuindo ao longo do tempo, pero durante moito tempo nos negámonos a utilizar a bandeira, porque entendíamos que era un símbolo que nos viña imposto a través do imperialismo. Entón utilizábamos o símbolo anterior, que era un triángulo rosa invertido, que era o que utilizaban os campos de concentración nazis. Outras actividades, palestras, na imaxe Amor e Homosexualidade, por Mercedes Carreño, campaña de libertación de espazos. Nos exixíamos, aparte de tentar abrir espazos libres para mostrar os afectos, reivindicábamos como nosos os espazos moitas veces sinalados mal, como, por exemplo, os lugares de facer a carreira, que agora se chama cruising. Mudou un pouco, se queredes despois falamos un pouco o argot. Palestras en centros de ensino xa máis tarde, a partir de 95, e protestas polas identificacións levadas a cabo pola policía no Campus Sur xa tamén por esa data, por o 95 ou 96. As conclusións non sei, que vos gustaríame que despois se falamos un pouco vos expuxerades que vos parecen. Eu podo darvos a miña colleita persoal. Para min foi un tempo de crecemento persoal, de aprendizaxe constante, e, por que non dicilo tamén, fíxenme con xente a quen quixen e quero moito aínda, compañeiros e amigos que son para toda a vida. Tamén algún amor que non sei moi ben ao final, pero, en fin, son cosas da vida. E ben, iso que vos quería contar. Grazas. Bueno, moitísimas grazas a todas as que estades aquí despois de comer, que a verdade é que igual apetecía botar unha siesta, non? Bueno, moitísimas grazas á Deputación da Coruña e á Universidade, a Sol, a Silvia, a Cris e tamén a Bea e a xente de Capicúa. Eu, en concreto, personalmente, é a primeira vez que estou aquí. Sei que este congreso se leva facendo, creo que por quinta edición. E, bueno, a verdade é que é unha experiencia que o gallase continúe no tempo, non? Mirade unha cousa, un amigo noso, un profesor da Universidade da Coruña, profesor de Socioloxía, Pepe López Rey, tiña unha frase que era a seguinte, non? A vida é algo demasiado serio como para deixala pasar sen divertirnos, non? Eu creo que é un pouco tamén o espírito do colectivo Maribolleras Precarias, do que vamos falar aquí, que non é un colectivo clásico, sino que, bueno, foi unha experiencia militante e activista que estivo ligado non só á libertación sexual, senón tamén ao feminismo e a unha serie de luitas que se desenvolveron nos anos
principios dos anos 2000, herdeiras do movimento antiglobalización, nas que había centros sociais autoxestionados, nas que había luitas pola vivenda, luitas pola, digamos, pola regularización das persoas migrantes, é dicir, toda unha serie de luitas que estaban ligadas nas que as maribollas precarias participaron como un colectivo que se formou, digamos, no bairro de Monte Alto, un sitio moi concreto xeográficamente, non? De xente moi heteroxénea, había xente que viñamos xa de militancias, pois tanto do colectivo Gai de Compostela, da COFLE, como do antimilitarismo, do independentismo, en fin, de toda unha serie de experiencias, non? Bueno, non sei se queres comentar tamén algo. Sí, vamos ir, eu creo, Pablo e eu, vamos ir comentando... Alternando, mellor, non? Sí, un pouco, pois, vamos a comentar os comenzos, o contexto histórico, imos contar tamén un pouco as diferentes loitas, e ao final hai un vídeo resumen de 5 minutos, onde un pouco contamos todas as batallas en un solo vídeo. Entón, igual algunhas pasamos máis por diante porque temos un mogollón de diapos e non nos van a caber todas. Estes os principios que, como contaba Suso, no contexto no que vivíamos, no que estábamos, era con Fraga na Xunta, se iba a aprobar a lei se acababa de aprobar a lei de matrimonio. Estivemos desde o 2004 hasta o 2010. Isto é no 2005, cando fan unhas declaraciones os diferentes alcaldes do PP que resían diferentes concellos na Coruña, non? O que máis gracia me fai é Manuel Costa, que di prefiro que se casen 2 mujeres, 2 hombres non. Bueno, fixadevos no contexto daquel momento era, bueno, por unha parte estaba a aprobación da lei de matrimonio, non? En que toda, digamos, o movimento gay... Toda a agenda del movimento. Falo de movimento gay, porque non era, chamábase movimento LGBT, pero era o movimento movimento gay, era movimento gay sobre todo centrado nos varóns de clase media que vivían en Chueca, en Madrid, non? E que estaba moi ligado, bueno, pois a Federación Estatal de Gays e Lesbianas. A demanda fundamental deste movimento era a aprobación da lei de matrimonio, non? Entón, houve unha serie de, bueno, unha explosión de unha multitude, non? De grupos, de pequenísimos grupos, non? Aí podemos comezar, creo que a falar na Galiza, por exemplo, de activismo queer, pero foi a nivel internacional, de grupos que, desde as marxes e desde as periferias, de periferias tanto de xénero como sexuais, empezamos a plantexar que ese modelo de esa xenda política non nos representaba, non? Ainda que nos parecían importantes os avanzos legais, pero que realmente non se podía acabar aí a xenda do movimento, non? E logo, como vimos despois, pois cando as persoas trans continuaban sendo asasinadas, parece que eso non facía parte da xenda política, non? Entón, ese é o contexto no que surxen as maribollas precarias, non? A aprobación da lei de matrimonio, pero ao mesmo tempo unha reacción moral, política e social impresionante. Non sei se lembrades aquelas manifestacións do Foro da Familia, que era unha organización ultracatólica, o que hoxe pode ser hazte oír, non? Que, bueno, mobilizou dunha maneira absolutamente a sociedade para, bueno, realmente para opoñerse a esos avanzos legais que, por suposto, sí foron importantes, non? Y algo hemos evolucionado, porque estas manifestaciones que se hacían en Madrid, que las llevaba la Iglesia para hacer las manifestaciones en contra del matrimonio, estaban subvencionadas por empresas que lo decían públicamente. Caja Madrid apoyaba esto. El Corte Inglés. Y el Corte Inglés, mediante su agencia de viajes, fletaba buses para ir a la concentración de Madrid con el Papa. Tampoco los tiempos han cambiado nada. Quiero decir, hoy estamos hablando de una concentración en contra del Papa y hoy en Madrid está el Papa. 20 años después es lo mismo. Lo mismo vamos a ver con las manis a favor de los derechos de las personas migrantes. Lo mismo lo vamos a ver en la especulación del barrio de Monte Alto, que fue en el 2008, y hoy mismo hay una mani, o hubo por la mañana, o la va a haber por la tarde, en contra de la especulación con los pisos de alquiler, etcétera. Entonces, yo creo que los problemas son los mismos. Lo que pasa es que nosotros nos vamos agotando, pero los problemas siguen siendo los mismos. Sí, bueno, pero creo que tamén algo se avanzou, non, Pablo? Quero dicer, bueno, non sei, quero creer, non? Por lo menos, non vou defender o Papa actual, non? Pero o Papa Ratzinger, bueno, xa tiña unhas declaracións homófobas absolutamente... E hoxe en día, por exemplo, pois, aínda que siga habendo agresións, e o estamos vendo estes días, como houve agresións en Pontevedra, agresións en Compostela, agresións na Coruña. É dicir, estamos, quer dizer, hai cousas que parecía que estaban superadas, pero que non o están, non? Evidentemente.
Bueno, Estos son un pouco os inicios da a primeira mani a la que asistimos como grupo de amigas, que foi unha mani de Aturuso en Compostela, que participamos para facernos un pouco visibles con paraguas de colores. Tivemos o primeiro enfrentamento con un ultracatólico que levaba aí uns rapaces e nos decía que como nos daba vergoña ir aí diante da catedral, vaya exemplo para todos, para toda a xuventude, etcétera, etcétera. Fixemos a primeira volantina, porque era o que se levaban, como diste, todavía non había redes sociais. Os vou dicir que todo o noso activismo, gran parte, o enfatizábamos a través de diseño gráfico e de vídeos. YouTube non estuvo en España hasta el 2007, pero nosotros tenemos un canal de YouTube justo desde ese año, que donde podéis ver un montón de acciones que hicimos, etcétera. Lo digo porque todo non nos va a dar tiempo a contarlo aquí. Ese Aturuxo ao que te referes era unha agrupación de colectivos da Galiza, non? Da Galiza, sí. Federación Aturuxo se chamaba. Ou algo así. Sí. Entón, coa primeira volantina defines un pouco o que éramos, non? Cando nen nacimos nen nos reproducimos, sempre estivemos aí. Maribolleras sen etiquetas, sen definición, sen jerarquías e sen género. Somos mutantes e divinas. Precarias porque o mundo fíxenos así. Bueno, pues es verdad que la memoria queer no se recoge a nivel... El relato oficial no recoge nunca las historias de estos colectivos tan pequeñitos y tal. Pero sí que hemos tenido suerte, por ejemplo, que el año pasado, hace 2 años, sacó un libro Ira Ibris, que es una teórica ahora fundamental dentro del movimiento trans en el Estado español, que nos pidió que, por favor, si podía titular a su libro como Mutantes y Divinas, por toda esa reflexión y toda esa lucha antibinaria que hicimos durante esos años. Entonces, estamos contentísimos con que parte de la memoria se recupere por teóricas que actualmente están haciendo teoría y praxis política desde la transexualidad, etc. Esto fue la primera acción que hicimos antes ni siquiera de ser colectivo. Coincidió que las Fuerzas Armadas venían a Coruña. Paco Vázquez, estaba encantado con tal, incluso desde ese momento quedó una banderona española en el medio del Orzán puesta para siempre. Pero nosotros, aprovechando el desconocimiento que tenían de que podía haber gente que podía ocupar el mástil, pues Ramón, que está por ahí sentado, cosió una bandera de 7 metros de largo, una bandera impresionante, y nada, entonces nos fuimos al paseo marítimo, nos llevamos un casé con la canción de Maciel de Eres, la pusimos y empezamos a dar volantinas también en contra del ejército y de la homofobia de Paco Vázquez y de la homofobia del ejército, etc. E dicer, bueno, que ahora, por exemplo, se coñecedes a Corazada do Orzán, hai como 3 másteis, ou 2 ou 3. Ahora la cuerdecita está puesta que tienes que subir con una grúa para poder poner y sacar la bandera. Originalmente só era un mástil enorme que puxera Francisco Vázquez para que permanentemente houbera unha bandeira española a partir do Día das Forzas Armadas. Esta foi a primeira acción na rúa, que tamén foi, a partir dunha acción antimilitarista, unha acción directa, porque nos cando solicitamos permiso, comunicamos, dixemos que ia ser, íamos a partir uns folletos e tal, non dixemos nada que íamos izar unha bandeira, non? A subdelegada do goberno, creo que era Obdulia Taboadela, nos fixo como un apercebimento, pero foi unha acción, digamos, que tamén marcou ese espírito de desobediencia civil e de acción directa das maribolleras precarias, que tamén tiveron outros grupos como Mulleres Transgredindo, en fin, toda unha serie de constelación de grupos que surdiron na Galiza, cos que as maribolleras criaron rede, non? Eso vamos falar despois un poquinho diso, non? Sí. E esta é a primeira manifestación que se fixo na Coruña polo 28 de xuño, aunque a veces parece na prensa que a manifestaciones comenzaron no 2010. É verdad que aquí temos a prova de que a primeira mani foi no 2006 e foi unha festa de identidades libres, autogestionadas, sin subvencións, pois orgullos críticos de verdade que non teñen un logo de paíso onde poña Concello de ou reciba axudas de, non? Non vou a ler o que hai aí, porque, nada, bueno, es un pouco, es la filosofía de que estamos en un movimiento, estamos en una época en donde el movimiento LGTB estaba cooptado por los grupos políticos, por el mercado, etcétera, etcétera, y salíamos un poco a reventar eso, ¿no? Esa agenda tan gris y funesta por parte del movimiento LGTB. Y estos son los carteles de las 5 manifestaciones que hemos hecho en Coruña desde el año 2006 hasta el año 2010, con diferentes lemas. La primera manifestación la elaboramos solo nosotros, pero después, poco a poco, y como podéis ver en los carteles, año a año se iban sumando
esa red que fuimos tejiendo de diferentes centros sociales, colectivos feministas, colectivos antimilitaristas, bueno, un poco de todo. Si veis al lado de la bandera, en la última, que fue la del 2010, que fue un poco, el lema fue «Mejor descontroladas que institucionalizadas», que es el logo que utilizamos, que es la frase que utilizamos hoy para la charla también, y fue como el final de nuestra historia. Y empezamos, y el cartel es del principio de nuestra historia, ¿no? Es esa ocupación del mástil. Y ahí al margen derecho del mástil tenéis todos los colectivos, que era una barbaridad de colectivos que venían desde toda Galicia, desde Vigo, Ourense, Pontevedra, pues desde todos los rincones de Galicia, a apoyarnos. Era una manifestación que se autoorganizaba, no eran las maribolleras las que organizaban la manifestación, era algo asambleario y currado por todos los colectivos que venían. De hecho, las muestras de las manifestaciones que veréis al final en el vídeo, hay acciones a lo largo de todo el recorrido. Pues un grupo de mujeres que precintan la iglesia, como Mujeres Transgredindo, diferentes acciones que se repartían a lo largo de la calle. Y vamos a centrarnos ahora mismo en lo que para nosotros fue la lucha contra la Iglesia y contra la homofobia, misoginia, etcétera, de la Iglesia. Entonces, nosotros empezamos realmente, voy a pasar esta diapositiva porque nos vamos a centrar en esto un poquito más, aunque después vayamos para atrás. Desde que nacimos, desde el 2004 hasta el 2010, que fue cuando vino Ratzinger, no paramos de hacer campañas diferentes contra la Iglesia, ¿no? En el 2004 me acuerdo que habíamos hecho una rueda de prensa, no sé si se ve ahí escrito, si se lee bien, pero bueno, eran declaraciones contra, por una parte, contra Paco Vázquez, que había hecho unas declaraciones en contra de la adopción de niños por parte de lesbianas, creo que había sido así, y después que el propio Julián Barrios, había hecho en el día de Galicia, o en el día que tiene que hacer allí la tal, pues había también hablado de declaraciones homófobas porque estaba candente, era el tema de la ley de matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, lo que hicimos ante esas reacciones tan homófobas fue hacer un escrito para presentar ¿en dónde se presentaba esto? Bueno, eran escritos en la iglesia que se presentaban delante de la conferencia pertinente. Es la apostasía, sí. En arzobispado, sí que viene ahí la dirección. Y después, a través de este movimiento por la apostasía, se creó también una red galega de diferentes colectivos que se llamó Arrenego, donde formamos parte de diferentes colectivos de ella. Y el culmen del anticlericalismo llegó cando veu Ratzinger, que entonces Mulleres Transgredindo e as plataformas feministas de Compos fixeron unha campaña masiva e fixeron unha cousa moi importante que foi denunciar a Iglesia Católica e a Ratzinger por crímenes de lesa humanidad. Está aquí la abogada sentada que presentó la denuncia, por cierto. E que se solicitaba a detención inmediata de Ratzinger unha vez que puxera un peno en territorio do Reino de España, ¿no? Sí. Foi unha denuncia que se puxo tanto en Compostela, creo que como en Coruña, porque recoñimos nosotros. Foi está Sandra aí, que foi a que relatou, foi un traballo inmenso, non, de xurídico de reacción dunha fundamentación, documentación, non, dunha demanda criminal, que eu creo que é a primeira vez que un xefe do Estado Vaticano recibe unha denuncia dese tipo, non? E que tivo unha repercusión moi importante. Sí, e despois, de hecho, a demanda se exportou a outro país, que foi Ecuador, porque Ratzinger, seguimos la agenda de Ratzinger, y desde Ecuador nos dijeron, oye, que habéis demandado a Ratzinger, por favor, pasarnos la demanda, que la queremos presentar aquí. Y así la presentaron también. Bueno, y estos son un poco... Ese es el cartel del 28 de junio del año 2008, que iba sobre la Iglesia Mata Apostata, con los colectivos todos que formaron parte en esa época que estaban ahí vigentes. Y después, esos son banners de lo que era el blog, los de arriba, los tres primeros, y el último es ya de nuestra página web y de otro banner de cuando vino en el 2010 Ratzinger. Los otros banners son del 2008. Y bueno, pues eso, realmente la historia no ha cambiado, la Iglesia sigue prohibiendo el uso del condón, la Iglesia sigue prohibiendo el aborto, quiero decir que los temas son los mismos. Es que no ha cambiado absolutamente nada. La doctrina de la Iglesia, absolutamente nada. Y es verdad que ha habido más apertura, menos apertura, pero antes de ayer el señor Papa, que no sé cómo se llama, León XIV, subido en el avión antes de venir para aquí, dijo que las bendiciones que... ¿Cómo se llamaba el argentino, el otro Papa? Que Francisco
había hecho sobre las bendiciones de los homosexuales que no se podían hacer. O sea, que volvemos otra vez para atrás y todo esto. O sea, estamos en lo mismo de lo mismo. Es una rueda cíclica esto. Ahora tenemos aquí fotos de lo que es. La primera foto es de mujeres transgrediendo y del precinto de toda la catedral de Compostela. Y a la derecha estamos en el año del 2008, literalmente, la iglesia no está posible. Esta misma mano también las mujeres transgrediendo por las esquinas. Llevan muy discurso de mano, que se van precintando por las homófobas, por machistas, etc. ¿Y qué más? Bueno, y con música de la iglesia y tal. Ahí tenemos al Papa Francisco Vázquez, que nos lo dejó un grupo de En todas as manifestacións pois, había como unha performance propia ou unha, non, neste caso levábamos o Papa móvil con Papa Francisco Vázquez, non? Esta demanda que se presentaron ante os xuzgados e que presentamos desde, como dijo antes Rubén, desde Compostela, Mulleres Transgredindo, desde Coruña presentamos en Maribolleras, e nada, un pouco, esa é unha das accións que se fixo delante da Iglesia Castrense de San Andrés, quemando aos protagonistas da historia, non? E despois veo a primeira maribollera, non? Que xa tivemos un encontronazo porque, bueno, a homofobia todavía reinaba na policía local da Coruña e hubo varios estos na primeira mani que foi chamarlle aos técnicos que estaban montando son na Compa da Leña, chamarlles maricóns, despectivamente e tal. E despois unha das persoas que estaba na mani intentou colgarlle unha boa de plumas a un policía e o policía abriu un atestado, nos denunciou, e no propia denuncia puso que había sido atacado masivamente por confeti. E se recolle na propia denuncia. E, bueno, a denuncia non foi broma porque convocamos unha concentración diante dos xuzgados coa persona que había sido denunciada, non apoiando. E todas as manis, o que decía antes tamén Rubén, estaban autosestionadas, o facíamos todos nos mesmos. Aí estamos en el taller de Ramón facendo as diferentes decoracións, desde as flores das mani hasta todo, de todo. Sí, comentar que hoxe tamén é moi difícil facer pois, cousas igual fora das institucións, é moi complicado, non? Incluso a nivel, por exemplo, dunha festa, eu creo que hoxe sería impensable o que facíamos nós, pois, habría que ter un seguro de responsabilidade civil, non? E as manis do orgullo da Coruña, as primeiras que organizaron as maribolleras, que foron coas festas, había miles de persoas no campo da Leña, por exemplo, non? E todo, absolutamente todo era un traballo militante, dicer, desde non só a xente que preparaba a mani, sino os propios artistas, as propias artistas, a xente que traballaba nas barras, a xente de montaxe e desmontaxe, todo era traballo militante e todo o diñeiro que se recaudaba iba para proxectos sociais, alternativos, autoxestionados, pois, por exemplo, para a financiación dun proxecto de unha casa de acollida trans en Ecuador, sí. E cousas así, non? E hoxe sería moi complicado facer algo así, non? Pero, bueno, que tamén teñamos en conta que, bueno, que o galla que non, pero vai a ver como vai evolucionando a sociedade e todo iso, que dicer que os movimentos sociais sempre souberon adaptarse e sempre souberon existir e volver a surdir, aínda cando estiveran en condicións de moitísima, bueno, como se di, dificultade, non? Vale, nada, voy a pasar diapositivas más deprisa porque nos quedan 5 minutos y tenemos mogollón. Así que esto es un corruption, dentro de las actividades de las manifestaciones hacíamos más cosas que la propia mani o la propia fiesta, etc. Esto fue un corruption 2006 que era una celebración que lo va a contar ahora Rubén. Cuenta. El corruption solo. Sí. Nada, corruption foi, bueno, era un evento internacional que se facía cada ano nunha cidade. Era un encontro queer internacional que se chamaba baixo a filosofía do it yourself, era fai no ti mesmo, non? E neste caso era un encontro queer na Palestina ocupada, no caso na cidade de Jaffa, Tel Aviv, non? E todo isto se organizou a través dunhas redes que eran previas ás redes sociais, que era a rede Indimedia. A rede Indimedia era unha rede por internet que se creou a partir dos movimentos antiglobalización, da convocatoria
da Contracumio en Seattle, da Organización Mundial do Comercio, e Indymedia, bueno, non vou explicar isto, pero digamos que é como unha rede social e de comunicación de activistas con nodos en todo o mundo, había hasta 150, e Galiza tiña o seu propio nodo de Indymedia como nazón, non? E como espazo de movimentos sociais autónomos, e a partir de aí pois se organizaban e esa foi de alguma maneira a proxección internacional das propias maribolleras precarias. As maribolleras precarias desde principios do 2000 empezaron, por exemplo, a traducir textos, pequenos textos pois de teóricas queer, non? Como Judith Halberstam ou Judith Butler, Monique Wittig, Gloria Anzaldúa, que se traducían ao galego, se colgaban na lusofonía, en Indymedia Brasil, en Indymedia Portugal, cando ainda nem sequera se coñecían no Reino de España ni se traduciran eses textos. Non? Entón, nese sentido, pois tamén houve certa vanguarda do movimento queer na Galiza que incluso influía a nivel internacional. Non? Isto sería un tema moi para outra charla, ¿no? Pero está ahí. El currículum lo hicimos con un streaming a todo el mundo. Era uno de los primeros streaming que se hacía a nivel mundial. YouTube, insisto, hasta el 2007 no existía. Hasta el 2007 no llegó a España, o sea que esto era como muy adelantado para la época, ¿no? Red por el descontrol de género sexual. Formamos nuestro grupito de Coruña, tenía nodos con todo el Estado a través de grupos muy pequeños, ¿no? Como Guerrilla Trabolaca, como La Acera de Enfrente, grupos que después han tenido, aunque han sido muy pequeños, han tenido una gran repercusión internacional. Porque a través de la red por el descontrol de género y sexual del que formamos parte, estos grupos, más un grupo de Italia que se llamaba Facciamo Brecha, más Panteras Rosas Lisboa, Panteras Rosas Oporto, más un grupo que había en Francia. Era unha rede global, non era unha rede estatal. Unha rede global, exactamente. Pois, a partir de aí, o que surdiu foi a Red por la Despatologización Trans, con estos mismos grupos. E despois, bueno, vou pasando a toda a leche. Despois, todos tamén levou a unha rede transfeminista na Galiza, no que estamos en Casara Cona, estaba Laura Bugallo contra as Galiza, estamos Maribolleras Precarias, unhas chicas de Vigo, bueno, e fixemos tamén mogollón de actos na Galiza, todos absolutamente invisibilizados, non vamos a aparecer nos archivos de ningún sitio. Estos son parte das cousas que fixemos con Icía Arciga, un percorrido por Galiza, Gracia Trujillo, María José Belbel, e todas formamos partes dese movimento transfeminista que estaba surdindo no Estado e confluímos en Sevilla no ano 2010. Xusto despois ou antes das jornadas estatais, que foron as primeiras jornadas estatais onde feministas, onde se invitaron a personas trans, etc. O activismo trans formou parte se levou o discurso, por así decirlo, no 2000 mes do feminismo estatal. Moito antes de que viniera toda esta fobia de Amelia Valcárcel, etc. Y reflexionábamos sobre ello en diferentes actividades. Hicimos manis en contra de la transfobia y de las muertes, porque a pesar de que queríamos derechos, también es que las estaban matando a diario y a continuo. Esto es manis sobre migrantes. Había una racia, una persecución por los migrantes en la calle Real por parte de Antonio Amor, que era el presidente de la Asociación de Comerciantes, etc. Hacíamos llamadas, mailbombing, etc., para presionar y para que la gente no fuera a comprar a la calle Real mientras hubiese estas actitudes racistas. Formamos parte de la Asamblea de Personas Migrantes y la primera mani que hicieron los propios migrantes en Coruña fue en el año 2010 y formamos parte de esa asamblea. Se hicieron dos manis. Aquí hay fotos de una y aquí hay fotos de otra. Seguimos con la especulación de pisos. Desde el 2004 hasta el 2010 también denunciamos la gentrificación del barrio con diferentes acciones. Una última fiesta en el Café Alfayate, que era uno de nuestros sitios que nos acogía en nuestros lugares seguros, y nos llevamos un pedacito de azulejo para denunciar la especulación, ¿no? En el 2007. Vivimos también, Sí, el asesinato de Julio Aldani, fletamos un bus para que todo el mundo pudiera ir a Vigo a manifestarse. Todo esto es con dinero autogestionado, sin ninguna subvención, repito, etcétera, etcétera. Y con muchos colectivos que hacían políticas que contra nos agendaban en la propia Coruña y en la propia Galicia. Quiero decir que esto fue duro y por eso duramos poquitos años. Laura Bugallo, concentraciones, miles de personas, miles de asociaciones desde Marruecos hasta Londres, etcétera, en apoyos a Laura Bugallo que conseguimos por esas redes internacionales que teníamos. Aquí hay diferentes actividades de las maribolleras, desde el voto nulo que pedimos en el 2007 para las campañas municipales, por eso tampoco los grupos políticos nos miran muy bien.
o defensa do galego e en contra da Galiza bilingüe, que había unha asociación de unha señora moi facha que andaba por aí, que todavía sigue. También en aquella época le damos mucha importancia a la memoria el colectivo gay de Coruña, que no se conocía, o la coordinadora de gays de colectivos gays. Paso, y me voy a... Nada, ya está, ¿no? Aquí. Bueno, maribolleras, fiestas, maribingos, donde recaudábamos todo el dinero. Esas ya pasó todo. No, nuestra última acción creo que fue un curso de verano que nos dejó hacer la Universidad de Coruña, que dirigimos nosotros mismos, con todas esas redes posporno, transfeministas, etcétera, etcétera. Voy a poner el vídeo, si puede ser, porque resumen un poco todo y ya así ya no hablo más. Madre mía, hemos visto 5 de las 25. Perdonad. Un poco de volumen. Bueno, dice Los Santos, maricomplejines en estado puro. Ah, no se ve. Vamos a parar. Ah, escape, no. No, ainda non. Agora. A de verdade. Hay varias manifestaciones a lo largo del vídeo. Me quedo aquí, tú ya te pasaste de listo. Yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cristal, los 4 vientos. Sí, que la cama era intensa. Unha vez máis, a precariedade de corpo de muller. Corpos que a Igrexa e o patriarcado queren convertir en galerías e escaparates. Acababan de derribar el barrio chino de Coruña para hacer el centro comercial. Y vuelvo otra vez a arrastrarme para llegar a ti. Solo quiero alejarme para ver. Dicen que podía ser más feliz. Eres un guapo de 10, ya lo sé, no te puedo mentir. Pero esos detalles tan feos te quitan todo el sex appeal. Me tienes pillado, pero ambos sabemos que esto no es sano. En la cama atado, otro esclavo, pero fuera de ella no quiero sentirme encerrado. Colega, lo hemos intentado, te sigo como cualquier bobo. Tu amor es de tercera, lo siento, tu cuerpo no lo es todo. La suerte nunca está conmigo, a veces será divertido. Como cuando me la metías y me corrías sobre tu ombligo. No quiero irme, me obligo. Abaixo as fronteiras e abaixo as bragas. E manifestamos o noso apoio ao Bloque Alternativo da Liberación Sexual de Madrid por manter acesa nesa cidade a chama de protesto levando a voz a disidencia o desfile mayoritario do Orgullo Europeo. El primer orgullo crítico de Madrid se celebraba en ese momento. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cruzar los 4 vientos. Sí, que la cama era intenso. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras pa' otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré. A transexualidades, non é enfermidade. A transexualidades, non é enfermidade. Cuando somos rizomas salvajes, volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas. Cuando somos rizomas salvajes, volveré. Y a Tolomei hacía un discurso donde contaba el resumen de las actividades de las maribolleras durante todo el año. Que te plantan en macetas. Cuando somos rizomas salvajes, volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas. Cuando somos rizomas salvajes. Acabó.
Bueno, estos eran, digamos, persoas de redes, de colectivos. La red do descontrol. Cada manifestación facíamos un vídeo, ¿no?, para anunciar a Mani. E este é un dos vídeos onde, bueno, compañeiras e compañeiros de outros colectivos convidaban a vir a Mani da Coruña, ¿no? Sí. Diferentes activistas de diferentes colectivos que invitaban, pues Ferran decía, soy Ferran y te llamo para que vengas a la manifestación de las maribolleras, tal. Entonces eran las diferentes personas que formaban parte de la red. Gracia Trujillo. Puedes volver a subir el volumen, que queda solo un minuto de vídeo. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temor. Hai dúas cousas que unen as nosas accións, que son a reivindicación política conjuntamente co lúdico. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. A manifestación do sábado está xa respaldada por máis de 30 colectivos de toda Galiza, por centros sociais, por grupos feministas como Marcha Mundial de Mulleres, Mulleres Nacionalistas Galegas, Asamblea de Mulleres de Vigo, Lerchas de Ourense, Mulleres Transgredindo de Compostela, a Casa Encantada, o Grupo Caleidoscopio de Vigo, a Unión Libertaria de Ferrol. Hai un montón de colectivos que van a estar presentes e que de alguma maneira lle van a dar un carácter moi importante a esta movilización, porque é a única movilización do 28 de xuño na Galiza que é unha movilización que parte dos propios movimentos sociais, non? Soy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la... Inventamos a culpa, adoramos o sacrificio. Predicamos a dor, queimamos as bruxas e os sodomitas, inventamos o pecado, a tortura, a confesión, a burla, o escarnio das diferentes. Inventamos a castidade, a oración, o rosario da aurora, o ceo e o inferno. Apoiamos a Franco, a Pinochet. Defendimos o apartheid. Colaboramos co Ku Klux Klan, calamos ante o holocausto nazi, fixemos cruzadas, matamos mouros, expulsamos os xudeus, calamos para non comprometérmonos, fabricamos demos, fabulamos historias e somos fanáticos da fidelidade. Negamos o prazer, rechazamos o desexo, prohibimos o aborto, perseguimos os pervertidos, non crimos que a terra fose redonda, prohibimos o condón, adoramos o dineiro, o poder, o luxo, silenciamos as mulleres. Como non vamos ser capaces de seguir odiándonos? A Igrexa mata, apostata. Reinventemos o futuro. Perdonar que se nos fue un poco extenso el vídeo. Nada, el vídeo realmente había un vídeo de Repsol donde es el mismo anuncio, la misma música, el mismo tempo, casi la misma voz. Y Repsol lo que venía a decir, era un anuncio que se vio muchísimo. Y el anuncio terminaba, ¿no? Hablaba genial de la humanidad, ¿no? Y lo que decía al final, ¿cómo vamos a joder nosotros la tierra con lo listos que somos? ¿No? Era un anuncio ecologista de Repsol que nos lo odiábamos. Y lo que hicimos fue reinventar eso, ¿no? Y todo está cogido de imágenes de Internet de aquel tiempo. Son imágenes que están en bajísima calidad, pero fue como un collage de cosas que fuimos reapropiándonos como todo. Nos hemos reapropiado de todo. Desde el logo de las maribolleras, que es una señora que sale ahí con unas gafas rosas, que era de un cómic de los años 70, donde ella era una ama de las amas sadomaso, una ama que tenía unas cuantas lacayas a su servicio y tal. Bueno, un cómic pues salía y todo, quiero decir, que forma parte, todo es nuestro y todo lo podemos ocupar, todo lo podemos coger o anuncio y reinventar.
O anuncio este da Igrexa, bueno, a voz a pon Estíbaliz Espinosa, unha compañeira nosa, fixeronse dúas versións, unha en galego e outra en inglés. A versión en inglés se prohibiu en Inglaterra, bueno, se colgou en redes sociais en Inglaterra e a censuraron. Pero bueno, tivo moitísimas visitas, tivo moito éxito, non? Eu creo que ese cartel hoxe en día me daría, non sei se se podería facer, pero a verdade é que era un cartel. Logo explicábamos tamén, que nós tampouco queríamos ir en contra pois da xente que era católica nin nada, pero sí como a Igrexa como institución, pois misados naquel momento que estaban en contra do condón, coa cantidad de millóns de mortos que estaban en América Latina ou en África. Eran carteles impactantes porque además ocupaban un tamaño que eran eran 1 a 1, o sea, son carteles enormes que poníamos en las calles, muchos de ellos los arrancaron. Me acuerdo también el de Fernanda con las tetas para afuera, metiéndose la mano entre las bragas, dándose placer. Ese también fue como la gente les molestaba bastante, ¿no? ¿Tenían un formato de acero? De acero, quiero decir que eran muy, muy grandes, ¿no? Muy visibles. Y también lo que queríamos era llegar a más gente que el propio colectivo, ¿no? La imagen visual de las maribolleras, las fiestas, lo que intentaba era llegar con un discurso, sin cambiar el discurso político, que era muy potente, era muy fuerte, muy radical, etcétera, pero intentar llegar a todos los espacios. Entonces nos salían, pues yo qué sé, íbamos nos han invitado a fundaciones, a museos de arte contemporáneo, etcétera, pero siempre con nuestro discurso y siempre ocupando espacios para poder dar nuestro discurso. No sé si me he explicado, pero bueno. A donde? A cousa que chegou un ano que quedamos tan esgotados, porque creo que comentamos antes, era facelo, o sea, non éramos nós sós, porque no grupo éramos como 5 ou 6, pero logo había 40 ou 50 persoas que de forma militante organizaban as festas, montaban, desmontaban, era esgotador. El ayuntamiento no nos daba ni un palco, quiero decir que le hemos pedido palcos, no nos han dejado, eran todos los... Bueno, el ayuntamiento contraprogramaba con otros colectivos afines al ayuntamiento, contraprogramaba nuestras manis, traía Alaska a la Ciudad Vieja mientras nosotros teníamos la fiesta en el Campo de Leña, quiero decir que eran años muy duros, pero no... Dice, bueno, Contraprogramar. A ver, dicirvos unha cousa, por exemplo, tampouco é cuestión agora de facer este debate, non? Pero creo que é importante facelo, porque a veces se creen que, digamos que nos creemos que as cousas mudan de calque, mira, de cando, digamos, se iba a aprobar a lei trans, cando estaba discutindo a lei trans, a Federación Estatal de Gays e Lesbianas, digamos, o movimento mainstream, apoiaba que nesa lei se seguira patologizando a transexualidade, que seguira sendo unha enfermidade mental. As primeiras cidades en Europa, dúas das primeiras cidades en Europa nas que hai unha manifestación contra a psiquiatrización da transexualidade son a Coruña e en Compostela, na campaña de exploración trans 2012. En 2018 é cando a transexualidade se ser unha enfermidade mental. Foi onte. Non? Entón, eu creo que lle debemos, non digo as maribolleras, a todos estes pequenos grupos, a Lerchas de Ourense, a Mulleres Transgredindo, é dicir, un montón de grupos pequeniños que parece que non existiron, pero que foron efímeros e tiveron unha actividade moi importante e que realmente axudaron a conformarnos e a conformar o movimento que hoxe en día o movimento LGBT asumiu unha serie de demandas, pero que realmente naquel momento ainda eran moi marxinais. Hombre, yo me acuerdo que te pidió, Guerrilla Traboloca nos pidió que fuéramos a Compostela porque venía Cerólogo a no sé qué sitio de Galicia para que por favor nos saliera la ley adelante y fuiste tú a hablar con Cerólogo y dijiste eso es imposible porque no se puede hacer, pero 20 años después tenemos la ley trans donde no se despatologiza. En el 2007 ya se despatologizaba. Era muy difícil hablar de una ley, la guerrilla iba un poco por delante del activismo trans que estaba en aquella época. En aquella época, aparte del activismo trans, se creía que si no eras una persona enferma no ibas a tener derechos sanitarios.
Entonces, muchas personas se creían enfermas, su identidad se basaba en la enfermedad, porque si no, se creían que no iban a tener derechos. Fue un cambio revolucionario el que hizo la guerrilla y otros grupos trans que llevaron a que ahora pues se haya modificado esto, ¿no? Y lo importante que son estos grupos pequeños, ¿no? Y no las grandes federaciones estatales, que además son afines a intereses políticos, etcétera, etcétera, y que realmente no se mueven del sitio. Quiero decir, la revolución está en los márgenes, es lo que quiero decir. Bueno. Bueno, imos algo xusto este tempo, non sei se ao mellor podemos facer unha mini pregunta expresa, alguén do público que teña algo que comentar antes de pechar, ou... Se non é do público, digo eu. Claro. Unha cousa que dixestes, e que eu non comentei, é a importancia da transversalidade dos movimentos. No colectivo gay tamén, de Compostela tamén o facíamos. Para nós era moi importante a representatividade social. Como digo, nos inicios non utilizábamos a bandeira arcoíris, pero sí utilizábamos faixas e tal, e comezamos a ir o 1º de maio dunha maneira constante. Os sindicatos sorprendíanse un pouquiño porque o que facíamos ali. Lembrome dunha faixa, ademais, que íamos con humor na Praza Autoral, que tiñamos ben levantada, que saiu no Correo Galego, que era queremos un paquete de boas medidas. Era un poquinho para dar nas vistas e que soubesen que estábamos aí. Pero é esencial iso. É algo que eu particularmente sinto en falta moito actualmente en grupos de Vigo, sen ir máis longe, que a miña cidade non hai, ou da Galiza, como por exemplo a rede... Bueno, estaban del LGBT, que eu creo que é unha cousa tamén, un grupo novo, non? Que é moi importante. Sí, pero é importante a... Experiencias como el agroqueer tamén. Sí, pero é importante estar presentes dunha maneira transversal. Facer parte, inundar tamén espazos que non nos corresponden a nos en teoría, porque só así podemos un pouco, creo, avanzar. Non sei. Esta chica. Pois... Claro, espera. Non sei se se escoita. Sí. Non, que onte coinciden con Rubén aí noutra actividade e ao fío do que pasou onte tamén traslado aquí, porque algunha cousa da que puxestes aquí sí que me lembro, sucintamente, porque vivimos na sociedade estado inmediato, olvidámonos do que pasou onte, porque efectivamente algunha cousa foi antonte, temporalmente. Si non vivimos tamén políticamente e socialmente, tamén nos movimentos asociativos e tamén nas organizacións políticas, no amabilismo, non? En non molestar demasiado. E realmente estamos vendo que no outro lado, nos que queren roubar eses dereitos non se vive no amabilismo, é dicir, sempre temos que dicir, ai, sí, pero non, a ver se non molestamos demasiado, non? E aí hai cartaces, por exemplo, ostra, que eu creo que hoxe non poñeríamos nin de coña, porque teríamos un medo brutal a sair eu, de verdade, creo que somos demasiado amáveis, demasiado educados e moi pouco botados para adiante, que eso sí que eu creo que o sistema conseguiu meternos nun marco moi pechado. Eso, unha lei mordaza e varias cosas máis, seguro que sí, claro. Bueno, a lei mordaza estamos vendo que non se... Está vigente. Vivimos no goberno máis progresista da historia e non eliminou a lei mordaza e estamos vendo por las manis que está vendo do metal e do comercio e tal, que están chegando multas a mansalva, non? Por simplemente protestar, Total. Pois nesas manifas é onde eu sinto a falta da presenza de grupos queer. Por exemplo. Eu quería aprovechar para que todas as revistas que non pasei así de bastata, que tamén están no Consello da Cultura Galega, que fai un traballazo increíble coa memoria escrita de diferentes colectivos, sobre todo feministas, LGTB, etc. Que está genial. Bueno, pois... Sí. Moitas grazas tamén, bueno, en primeiro lugar por toda a militancia que nos ensinache desde a que repasamos agora,
por estar aquí e, bueno, tamén por o traballo documental que fixechedes, non solamente da loita queer, senón tamén das propias agresións. Quero dicir, a min sorprendeume o caso de Renfe, que foi hai nada, e iso está de inmediato que comentara aquí a compañeira, que xa non nos acordamos dos anos 90. Entón, bueno, este percorrido tamén penso que a modo de conclusión lembranos un pouco pois que o arquivo é un espacio en disputa e que realmente a memoria é algo que temos que construir. Quero dicir, non é unha propiedade pasiva que temos aí, é unha práctica colectiva e activa e social. E nada, moitas gracias. Agora deixamos vos co faladoiro. Unha cousiña só sobre trates de conversión. Bueno, o que estabas comentando ti, só un apuntamento que a memoria, eu creo que aquí entendermos a memoria non como un mero resisto do pasado, sino como unha ferramenta activa política do presente, non? Eso é fundamental. Moi ben.